sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala hadi fil halki kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasida waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum butuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama sampai kangi maka daya tu situngan atau lawe mamaulu tulimelo ipakabarui papujin na niya paringaran na lauri na bita. Yang kedua iro amaulu kangi situngan na dua mematoto isa na nomor sidi angka pasang agama rilalan na. Yang kedua angkato tradisi. Iro berkaitan si bawa tradisi tapi sanremui oko agama. Nasabaya ipakangkay makokoy pasidak ka manamuy. Iya. Jadi tujuanna man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Ang kataupan rita rampe makada nanigi-nigi tau massidakah namo sisab bumi rupiah pakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari na ibaca sajarana nabita la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah maka ia tu tahu de nasalailino kecuali nama sewi pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabak magay sininna waramparangi angkay ipakke tujuh loko agama na pong Allah ta'ala iya na tu mancajilit yang asala makaman nanungang insyaallah de gaga agaga tapas suri de cenge de nawala ipong Allah ta'ala narima ko na naro upasangi pa iya ti jamay makoko de to na yamanan na umasalangi sa paka pa ang kato tumangga ini adalah bid'ah iya ang kamatyangin kato jamay iya rode na maulu tau mitaw ta maranaka iya romam maulu tau melo ta masuruga jadi di manibawa ken rimatu si runtuk iya jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian iya ro nabita bapak ibu sekalian suku memetoh makanya alena memato iparingati kelahiranna sitonganna dua nabi paringati kelahiranna nomor sidi Nabi Isa itu dengan Natal nomor dua ale malabina Nabi Muhammad SAW. Iya ro Nabi Isa de memato panamate kuhidi oko ajaran nasalangi ya kami menre loko langit kedua Nabi Isa. Jadi yang silu Isa penuman mi yaumil jumati pi manaratil baydha angka narampil na si dihadesa makada matu oko akhir zaman no Nabi Isa melalui manaratil baydha as-sujuman pano
masam pajak Jumai si bawa Imam Mahdi karena rampe ko desa. Jadi Nabi Isa dek namate, tapi Nabi tak iparingati kelahiranna nasabak tulimeloki maka dah kehidupannya selalu kita ingin ikuti. Jadi ya tahu malo yang maulu makokoy melo mala aguruangang sifat-sifat napunai ale malabina Nabi Muhammad SAW. Megamoh tapi dia tu le macuri manangi. Iya na kesempatannya melo ka palabangangi dua telu anu purena palabangan Nabi tak mamagi-magi nang kawat dia labo ko tamawari untuk melalui kampung jancengan na Allah Taala. Nasaba iya ko iya ibawa liswe paling asya sumina capu. Iya. Iya ko iya ro iwicangge asya sumina capu. Tapi nareko baraka na maulid sitongan na adalah ajaran-ajaran agama. Kaya gana yero nomor sidi matan resiri. Dena gaga tau pada Nabi tahu tan resirina. Dena lay agagay na rekodeni yaling. Apalagi ko alin namin malang yalin na di memang. Iya. Makanya kung kagaga pa bu aja niya si kedangi. Nalipi tayo na payala. Angka talo aja to masih kedangi. Iya. Apa iya tu tahu matan resiri edenale gagay na rekoden yaling mabaraka sana. Iya. Tapi iya kong kaagaga na sandar katalog ko nabita malada tu puri orang no. Yan tu ampai ya kalau mamau lu tay ni alit taloci di malada Mario. Tapi aku bali bola tetap bawa taloci di macam itu. Iya. Masaba magay nasangi makada na capatoka. Tapi ya ko talo maulid pasti na porano magay. Karena dia disandarkan kepada Rasulullah. Dek gaga-agaga sanre loko nabita dena mulia. Makanya sering saya sampaikan, air Sam-Sam itu adalah air yang penuh barakah. Bukan saja karena dari Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi juga karena purai siges saatinna nabita jantunna. Watunna meloi pameraja nabita ni pui arona, yalai jantunna nabita ni patamo kol si dia onro wada, yalengi we Sam-Sam. Kemudian disitulah dimasukkan deni bisai atinna nabita nasaba dena macarepa maka deto pandrita pa hakiki wa Sam-Sam mimelo yelisari baraka jadi yalengi kesempatan gesai jantuna nabita karena air itu setelahnya dikembalikan lagi ke sumur Sam-Sam yana tu ampai nanigi-nigi tau meminum air Sam-Sam maka ia tu wae mancaji pak burai mapamasso napatan natui atie narekonai nungitawe. Itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Yang kedua Hajar Aswad. Ya kalau Makkah tahu umrah atau haji, ko matawapai malada mario maranu untuk bawi Hajar Aswad. Lau pasangi maka deto pandrita pa hakiki de gaga tau bawi Hajar Aswad letu ya sewe bikin denang kana bawi nabita. Itu adalah batu dari surga yang awalnya putih menjadi hitam. Nasaba siges sa itawe megay dosana. Pada mikong ka waju putih to linages sa carepa mancaji mabolong. Makumati itu sitongan na Hajar Aswad. Awalnya itu batu putih, tapi nasaba to linabawi tawe lete dosana lokor mancaji mabolong. Maka menjadilah dia Hajar Aswad. Ia batu ewe tidak sebenarnya mulia seandainya dia nangka nabawi nabita. Maka Hajar Aswad itu dicium karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi maka tahu pandrita maka dah sitongan na Hajar Aswad itu adalah pengganti tangan Allah di muka bumi. Jadi nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe pada kona bawi liman na po Allah Ta'ala. Itu. Kemudian yang ketiga, yaro nabita ko jokai angka alut tutupi. Itu yang dilihat oleh pandita Buhairah. Nabita ko jokai dia itu nakan na mata aso ditutupi oleh awan. Tapi maka dia tahu pandita pa hakiki tania nabita mitau nakan na cahaya matahari tania dek na mitau mapalla nabita cuma Allah menjaga najagai matan nasoy nasaba iro matan nasoy cahaya na pulukui cahaya na nabita dari nurun Muhammad jadi pancaji bi matan nasoy pulukun nur na Muhammad iya ko si batui nur na nabita si bawa matan nasoy hancuru i matan nasoy maka diberikanlah awan untuk menutupi supaya matahari tidak hancur. Itu begitu mulianya Rasulullah. Makanya ia naro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ina tu ampai ko bicara cahaya teh maka dan nur unsur sumber cahaya adalah baginda Rasulullah. Bahkan meki lo suruga na sama angke nabi takoro kini kinaraka nabi tanamu idi metomi lo naraka kan. Jadi Rasulullah yang kita ikuti. Makanya lalangit tama suruga Pak Bu dua mi nomor si di jalur polo ko puang Allah Ta'ala langsung hak prerogatif maka dete pamase urusan pamase tania pahala ibilang tania aja tak kada ia tahu ia masih mako ya masih de puang Allah Ta'ala misalnya sange pamase kadangkala ibadahnya kecil tapi Allah merahmati kadangkala kapakasiwi meraja tapi dia masih puang Allah Ta'ala. Makanya angka wanita WTS asumadak kami na pinung na ijami tama suruga itu urusan na pong Allah Ta'ala karena rahmat dia nawa dicampurukir. Tapi jalur yang kedua angka yasa jalur syafaat iya na hak prerogatif na nabita. Jadi yaletui nabita kesempatan wad di patamay suruga umakna nasaba sinin na nabi yale mana kesempatan milaudongo kolino untuk meminta kepada Allah tapi Rasulullah tidak mengambil. Nabi Isa nalah, Nabi Musa nalah, Nabi Ibrahim mengilau, tapi Nabi Muhammad deh. Aganasa nabita, ya Allah saya simpan untuk yaumil akhir. Aja nawi lawi kolino. Oko pisorimun rimatu napa bengilau ang asalamaka ngumakku. Makanya wasarafa darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi ia ko jalur pamase melo yolat tama nule merejing apa diniris sama kada kega kan tapi ia ko jalur syafaat angka na pau nabita ia ko pamasewe ka makadami akasiwek ko penuh keikhlasan mamagi-magi naiya naletei pamase dega manasah kada kega pada ko to maka sapaja rungoko tangana kasih tangana padang pasir sakada agaro pataka pa din risam ko pamase nasaba urusan na po Allah Ta'ala tapi iya ko syafaat ang kanagangka nabita ni gamelo lolongang syafaat ko nomor si dinasa nabita pegaiwi suju muriolo na po Allah Ta'ala pasti sampai jasuna. Makanya di Bapak Ibu sekalian tapi sampai jasuna tak sampai jasuna yolo na subuh don rakang imon rin na subuh de gagah sampai sunnah suruk sholat isyraq itu dikerjakan duha dua apa anang arwa iya ko hadesa ulama hadesa gang kami arwa iya ko ulama piki nalalatu 10 jadi duha dua apa anang arwa maksimal arwa iya ini meni bawang iya ko dua mitu letak jama ya narota jama tapi Pak Burautum itu iya pasidakana watakalewe ia kopai dena kasia sinamate ia konangi janji tama suruga melalui babu duha angka pintun na suruga yasak babu duha nigi jame sampai sunnah duha narakana istiqamah ukuri palalo matu iya jadi hadis qudsi nigi tau istiqamah mas sampai jangan narakana di waktu pagi lai patame suruga melalui babu duha ia korua rakana pamase di mani bawang ya komemi male Pak Burotu don rakana tajama ya komeki male Pak Burotu lulu deto kasia sina tomate pak gana ya pa ya komeki mala dua ya napai tambay tama suruga melalui babu duha pak gana ya nang ya komeki lolonga pamase pak gana ya rua di mani bawang kay kawatu na makanja ijama duha ya natama na duha makanjala da ijama tapi ya komelo ki suku na duha lai bagi dua pas masuk duha kerjakan 2 rakaat mepi matu tate 10 piliwa napa ijamaan narakana mancaji sampai jasuna awabinasana itu istimewa nigi mak duha angka hadisa na nabita dari Anas bin Malik ini hadis marfu itu langsung disandarkan ke Nabi siapa yang sholat 2 rakaat di waktu duha di awal jadi pas tama duha tajame 2 rakang tapi pangupune tentukan rakaat pertama sesudah Fatihah tabacai ayat kursi ke 10 rakaat kedua sesudah Fatihah tabacai qul Allahu ke 10 agana sanabita maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yana nakada tau pandrita pa hakiki ya komelo kololonga pamase jamanye namo cica misa umur hidup yang pati pure mo jaman na cicang biasa mo ta jaman na
Biasa mo. Pangupunami itu bawang. Niat na duha mo. Pangupunami. Al-Fatihah napa ayat kursi ke-10 rakaat pamulangi. Rakaat kedua sesudah Al-Fatihah ibaca kulu Allahu ke-10. Iya. Jadi sampaja sunnah pamase. Kopure romatu eta papisau ni. Aja tebakan na pa. Dua na tajama. Tate 10 piliwa nareko mapalla-palla ni matal nasoe. Ya ko istilahnya hadesa ketika anak unta kapanasan. Jadi ko mapalla ni matal nasoe ijama ni annar rakana tak don rakaci di bersala gannamu ya ruato ka dua onna pamulana yale anna capana ay mancaji awabin iro. Aga baraka no kauwabin maka dia nabi pada ko masampajang 12 taong etana ya dampang ang idosana 50 taong etana idi mani ya mi komeki pasitar rubawang ya pala duha mi lolongang ya komeki matanre-tanre palana ya naro tapake ya, tapi maraji ko pak galu ngapa ako ni galun na yero marajin nih ya mi ko pak kantoro guru sekolah menyamang waktu istirahat nana wadina manfaatkan untuk sholat sunnah duha yang nilainya menjadi sholat sunat awabin. Kemudian loro sampaja sunat na loro itu jamatoy apa makije iya tu ibadah wajib angkat tau pandita rampe makoro maka iya tu ibadah wajib jalur na pamase iya tu ibadah sunnah jalur na syafaat makanya itu wajib denang kana tapu mani pahalana deni tapu apalana tapi ya sampaja sunnah itu disebut karena itu jalur syafaat. Jadi ya komeki lolonga pamase wajib makanya tiba tak bagaimana sakka wajib angka sedekah sunnah, puasa wajib angka puasa sunnah, kemudian sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib angka puasa sunnah, haji wajib angka umrah sunnah, sahada wajib angka sholawat sunnah, magi angka wajib angka sunnah, yaro wajib jalur pamase, yaro sunnah jalur syafaat, yana tu ampai nabi tayaleng hak prerogatif. Nah sabak degaga nabi yaleng pengakuan ibadah apa dia tu gaga cowe gay pakasiwet di imunri degaga puasa yang kepuasaan Nabi ada ialah toh puasa Nabi Daud ialah toh puasa Nabi Musa ialah toh puasa Nabi Ibrahim ialah toh don Nabi Musa ialah toh don Nabi Daud ialah toh ialah manang onroegan na pakasiweng jadi ya komeki jama manangi si gan rusuk memangi jadi tasapa ni ro kega wat di non rima pananungang namode na mega kumananungang moy iya daripada mega tapi dega kapoh ega makiro iya jadi betongan lah iya na tunakan nabi ta amala kami na puji pong Allah taala iya man nanungang wa inkallah walaupun sedikit namo kulu Allahum ya ka-10 ko ele-elemu itu dibaca angka matohat desa rampe siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Meki ka mapunay hotel ko surga. Baca di kulu Allah ka 10 ko ile. Ya ko makadaki wa marepaki na magampang. Ya ko masampaja subuh ya rotala pangumpu ka 10. Ni ari masampaja sunna suruh kita le pangumpu ka 10 naka 10 matiti baca. Yan tu ampai kata panrita na patame ko pangumpu nasa daripada tu dah si ko bacai asampaja no mu baca tu cica mani mu jama na 2 jaji. Eka makiro. Itu sehingga ada yang memasukkan surah-surah tertentu dalam bacaan sholat. Jadi nawa di pasal yero malam masak kami pendapat na pemahaman atau pandrita yang pay nagabung. Yo puy dia namun dia tu 5 pasilapo mi. Ang pasilapo hadesa mi. Yan ang kasi hadesa na makui kapang makui kapa. Dia na pahangi. Iya. Barasanji na pasalah. Ang barasanji to motalite bola baru na barasanji. Nasa tomedo sama nang dia kada lelenay. Menre bola baru te mak barasanji na pasalatoy malyo to baru te mak barasanji na pasalatoy mahake kay te mak barasanji na pasalatoy padahal hadesa Bukhari Muslim maka di nabi tadi na suku tapat na si dia selang na rekode na yasi ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya bahkan melebihi cintanya kepada dirinya. Iya. Jadi ako nggak tahu pak ako labi na poji oto na labi na poji bola na labi na poji baine na poji lakay na labi na poji anak na daripada nabi tadi pa na suku tapa na iya na kalimat na pak du pa ito manrita panrita riolo
maka dapat ko cara Pak Dupay ya ko mali ko oto baru aja monroy otomu aja mulai otomu ko demo barasanji